बचन लागे प्रार्थना सिंहजी रंगनीला गुंगरी तिनी परमेश्वरला छन्ब बचन ग्याम गाई तिगै ताम रंगनी द पांगे मांजी एकदम धन्यवाद अनि एकदम तांसी हङ परमेश्वरला मैकोलाई हालेलुया वचन सर्वर तयार मलाई रंगनी गदे हालेलुया रंगनीला गुंगरी थान्गे मांजी अनि तिनीला वचन शीर्षक जामुला तिनी हङसे खारङ प्रार्थना लबन मुला है अनि नेपालीहरु पाउँनुहुन्छ आज हामीले कस्तो प्रार्थना गरिरहेका छौं त यो विषयमा म आज बोल्न गएको छु परमेश्वरको जिउँदो वचन है सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 17 अध्यायको 20 देखि म 23 पदबाट आज बोल्न गएको छु है तिनीला छोन्बो वचन जा यांगला छोन्बो परमेश्वरला छोन्बो वचन जा थार्बा बिनबा सुसमाचार प्रचार लाबा वचन यूहन्नाला सुसमाचार किताब 17 अध्यायला 20 से 23 पद नंगाई रंगनीला गुंगरी पडबला सिथेनला सेलमला चुरी प्रभु येशू ख्रिस्टले जम्मुलिंगरी मुबा थेरा विश्वास लबा जम्मन मिकादे लागिरी पहिले रंगला लागि प्रार्थना लजी दोस्रोरी चेला गादिला लागि प्रार्थना लजी तेस्रोरी जा चेला गादिसे सुसमाचार प्रचार रसी विश्वास लबा जम्मन विश्वास गादे लागिरी येशू प्रभु से प्रार्थना लमला थेरन तामचुरी चुराङले ब्रिमुला सुसमाचार यूहन्नाला पुस्तक 17 अध्यायला 20 से 23 तो रंगनीला गुंगरी तामङ गेरिङा थेलला चुरी चुराङ से ब्रिमुला नाइ चुगादेला लागिरजी आइन तर चुगादेला ताम थेसी गादा विश्वास लबा मिगादेला लागिरन प्रार्थना लाला थेनिगादे जमन गिक तसी चिबारी खामगई परमेश्वर आबा रंग ngaden cham oche nga rangden cham gik taba ranglasi theni gadenon yangden cham gik tabari khamgai oche ngada rangsi pui khaba hinabisi jammulingla migadesi biswas labari khamgai yang gik taba ranglasi theni gadenon gik tasi chibari khamgai bisi rangsi ngada man yangba mi soba ranglasi ngai enon theni gadeda man yangba mi soba mula nga theni gadeden cham oche rang ngaden cham gik taba ranglasi theni gadenon puran gik tasi tabari khamgai oche ngada rangsin pui khaba hina bibaden rangsi ngada maya laba ranglasi rangse theni gadedainon maya lamola bisi जम्मुलिंगला जम्मन मिगादेसी थायंगाई हालेलुया परमेश्वरला वचन थेनलाबर यांग द मोलामदन चुगाई तिनी यांग सेचुरी प्रभु येशू ख्रिस्ट जम्मुलिंगरे फेपकासी अनि स्वर्गला हिल्सा प्रचार लाबर लागिरी स्वर्गला हिल्सा थेनलाबर लागिरी येशू ख्रिस्ट विश्वास लाबगादे अनि थेला मूल चेला गादे अथवा प्रेरित गादेदा जब परमेश्वर दिन छाम गीत गाई रंगदिन से हम गीत लगाए बिसी प्रार्थना लजी अनि वरंगलसिन जम्मुलिंगरी जुन मिसी येशू द विश्वास लाला जुन मिसी येशू थार्बाबिन मंगाला व्यक्तिगत प्रभुदेन लेइन बिसी विश्वास लाला ठेका देला लागिरिन येशू ख्रिस्ट चोरी प्रार्थना लाबन मनसिगो है यदावलांगा दोलन बांगजी तिनी यांगसे खाइरंगमा प्रार्थना लाबन मला तिनी यांगला प्रार्थना खाइरंगमा मला जति खेरन यांगसे प्रार्थना लामा है यांगला अभावला लागिरी यांगला खाचोला लागिरी है यांगदा तोबसेला लागिरी यांगला जाजामेला लागिरी यांगला कोलागादेला लागिरी है कत्ती समर्जा ओ गादा थोब सुगाजी गादा फो सुगाजी गादा तिङ सुगाजी गादा काङ सुगाजी है चु रोक्या मंगमुंग्याम फेदोजी खाली चंगाई छुटकारा उन्नति प्रगतिल जिखेन yang प्रार्थना ला है तर चुरी प्रभु येशू ख्रिस्टचा जम्मुलिंगरी थेला सुसमाचार थारबा बिनबा समाचार थेसी जुन मिसी विश्वास लाला थे मिगादेजा जसरी परमेश्वर आफदेन येशू ख्रिस्ट सेम गिक्दसी दान्छाजी थेरंगलसिन जम्मुलिंगले विश्वास लावा मिगादेनन राङ नंगरी गीदसी येशूला बसन ज्ञान दोबा येशूला बसन थेरे लदोबा
Yesu din siam prarthana ladoba Yesu da muiko ladoba bisi suri Yesu Christ prarthana lamala. Hallelujah. Tini yang permeshwar ta tenma migade. Tini yang permeshwar te jam brava migade. Tini yang permeshwar la aradhana laba muiko laba migade. Tini yang sekhaira ng prarthana laban mala. Tini जो जम्बुलिङ्ग्री विशेषले नेपाल हिल्सरे चियाजी विषम क्रिस्चियन गादे यसो द विश्वासले मिगल्ला सेम गीत दबा एकतामा बस्नु भजन सङ्ग्रह 133 पाङ अनुसार दाजु भाइ गादे जा जुजु आले गाचा है लागिरि दिक्सी जिबजा कदे ज्याबा तामिना है ताङबा तामिना स्वर्गला अभिषेक याङबा तामिना बिसे सुङमु मुला लानन मिगादेसी अनि त्यो वचन प्रचार लबा थेन लामुला तर सेमजा गीता बरे आखम मला गिसी अर्गोल तामधाबा है गिसी अर्गोला विरोधी तामलाबा तम्बुल लाबा तमगा चिकेनी yang से लस्सी मल्दिनी प्रभुला राज्य लागिनी yang परमेश्वरला घेला बा लागिनी सेम गीदसी जम्मासेन प्रभुला राज्य लागिनी येशू ख्रिस्टला महिमा लागिनी येशू ख्रिस्टला घेला बा लागिनी गनगन आलाना गिसी अर्गोला तामगन आलाना प्रभुला राज्यला तामजे केला दिने बराबर खात्सु मलाई सिको थेलन लागेर दिने याङदा थेनुन वचन थेन लाबार लागिनी देराङले सेम गीदसी प्रभुला महिमा लाबा लागिरी प्रभुला आराधना लाबा लागिरी तिनी याङदा प्रभु ईश्वर दामैन हालेलुया अनि योनाल किताब चियाजी जम येशू चुनाव बिसुङजी एनी गादेसे ngata ngatsa damba ain nai eni gade da ngatsa damba ina nala gela bal lagini ngala sorkala gela bal lagi ratchel gela bal lagini ngaden jam gida sichi bal lagini nai eni gade damji bi प्रभु ईश्वर सुङ मसिको तिनी तेदा बालामा श्री प्रभु सिति सुङजी बिमल बाली स्वर्गला परमेश्वर आबा राङदिन nga जसरी गीदसी चिबो मला वरङलसिन nga त विश्वास लबा मिगा दिनुन सेम गीदसी याङदिन छम दिक्सी चिगै बिसी प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्गला परमेश्वर आतिन छम प्रार्थना सेंग मसिगो तिनी याङसी तिनी याङसी तिक तरिका से प्रार्थना लबन मला है दादी नेपाली चियाजी बिसम लानन थरीला जो डिनिमेसन गते लानन थरीला है के रे क्रिस्चियन संघ शास्त्र गते मलाई सिगो अनि राङला कोही है चु फलाना विभिन्न झुन्डा जो मिसेसोबा सिद्धान्तहरु भ्रमला तर बाइबलले चाहिँ पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर है तिरेक परमेश्वरलाई सन्धान गर्दिन गिनन बप्तिस्मा गिनन विश्वास गिनन प्रभु गिनन पवित्र आत्मा याङमा मिगाचा सेम गिला से तिनी चिरो मला प्रभु येशूलाई योजना चुनुनिन प्रभु येशू से मानबाइ चुनुनिन तिनी याङ गादेजा सेम गिदसी थेला महिमाला दोबा येशूलाई वचन दिन छम चिदोबा येशूलाई वचन थेनला दोबा येशून थारबा बिनमा ग्ले हिन बिसी याङला जाति द गोनला दोबा थेला लागि तिनी प्रभु येशू ख्रिस्ट याङ द दाममा मलाई सिगो तिनी वचन चुरितिक बाङमा बिसम परमेश्वर आबा ना रङ नादिन छम ओचे ना रङ दिन छम गीत तब रङलसिन थेनी का दिनुन ना त विश्वास लबका दिनुन गीदसी चिगाई सेम गीदसी भ्रागै बिसी येशू ख्रिस्ट प्रार्थना लमुला येशू ख्रिस्ट मनमा मुला हालेलुया तिनी नेपालला सन्दर्भ चियाजी बिसम जा सु वचन भन्दा ठीक विपरीत तब मलाई सिगो ग्रेन मण्डली गादे ग्रेन चर्च गादे है तालिम प्राप्त विश्वासी गादेसी जा गादे त जा त्यति वस्ता लबा है ngaराङ हालैन नारे है ngनम चोत्रङ बदल जुन्डा मुला चुदी लाना मुला है विभिन्न खाला ताम गादेले सिब्रा मुला सिगो दादी चुरी चियाजी समथिक मुला बिसम अर्को ताम गिजा जुन सच्चो परमेश्वरलाई सेवा बारे निलाई अनि ते यागरकी अर्कुला विचार अनुसार छ कि थेजी मानबराङमा आदैन मिसम तुरुन्दन अर्कुदा है चुजा फन्डा जुट्टा शिक्षा दिन है जो तामाङ भाषा अझ सेवला बगा जुट्टा शिक्षा हट खत्म मलाई जो राङला जातिले घेला जिबिसी जुन कमेन्ट गर्दा कहिले च्यामलाई वरिष्ठ पास्टर गादी वरिष्ठ गोबा सेवा है क्रिस्चियन बेसी 20 वर्ष 30 वर्ष दबकासिन वराम खाला बनाएका थिए है हावाहरू यिनीहरू है
आफ्नो भाषामा तामाङ जातीयलाई मात्र उठाने, यो आफ्नो भाषामा गीत गाउने पनि कहाँ क्रिस्चियन हुन्छ, यो झुटा सिचार हौ। थेला विचार अनुसार आटिक पछाडि अर्को त झुट्टा बिहाम भइसक्यो है। हुराङमा काला घिसी अर्को त दोषगुण बा, घिसी अर्को त झुट्टा विवाह चुप प्रथा छ नेपाली बढी खाजी। तर वास्तव ऋण ख्रिस विपरीत घेला जति गैला हमारे तबे है दादी थियो त बेलामा चुरी प्रभु सितिक सुंगमल बिसाम येसुन थार्बा बिन बगले बिसी जुन जुन मिसे विश्वास लाला नि थेनी का दिल सेम गीतसी जब गे लाला नि थे तब चाहिँ चुरी परमेश्वर अचम्मदिन उदेकले के कताला हालेलुया। सो जम्मुलिङरी भारी चियासम लानन थरीला दुनी मिशन गाते ना लानन थरीला संप्रदाय गाते क्रिश्चियन संप्रदाय गाते मला तर जम्मन्ना शिर यीशु ख्रिस्ट के निना जम्मन्ना ग्लेजा यीशु के निना जम्मन्दा उद्धारतेन थारबला गेलम जुनिमुन परमेश्वर जा प्रभु यीशु ख्रिस्ट के निना है जस्तोन मुगाई त्यो कारण लमा चुरी पंग बदाम जा चुजे खेनिना तिनीला वचन ज्ञाम यांसी गोदोब जा चुमिना येशू कृष्ण थार्बा बिन बगले येशू कृष्ण मेरा व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भने जसले विश्वास गर्छ जसले यीशुलाई ग्रहण गर्छ मुखले स्वीकार गर्छ नि तिनीहरु चाहिँ साच्चै नै उहाँको सन्तानहरु तिनीहरु एक गुण जरुर छ किनभने प्रभु येशूले एक गुणालाई बोलाउनु भएको छ आज तपाई र मलाई। अनि एक दोस्रोलाई घृणा गर्नलाई एक दोस्रोलाई एउटाले अर्कालाई झुट्टा हो म चाहिँ साँचो हो भनेर हामी अरूको न्याय गर्न हामी जान्दैनौं। त्यो न्याय गर्ने अधिकार चाहिँ प्रभुले तपाईहरु मलाई दिनु भएको छैन। तिनी ह्याङ्दा छु जम्बुलिङरी प्रभु यीशु ख्रिस्ट दामसी अर्कोलाई न्याय लाबा अर्को त झुट्टा सिजेबा अर्को त नाइ बताम्बेबा है थे अधिकार यसै पिनमारे यीशु से जा चुनन अधिकार तिनी ह्याङ्दा दोन्मुला कि एला छिमेकी गादे एला शत्रु गादे फोग्रेन सामथेदा चाबा थुङबा पिनगो हालेलुया एला शत्रु द माया लाउ हालेलुया। संसारला जम्बुलिङला अरु धर्मले च्याजी बिसम छ शत्रु थोरी विजय लाउ शत्रु द ब्रेन लाउ शत्रुला याद दिरी एला छ्या फेरि बिजयला प्रार्थना के मोलम बिनबा यांगला प्रथामुला तर यीशु ख्रिस्ट तिक्सुङ बिसम एला शत्रु द माया लाउ हालेलुया। येदा के बगाते देशे मोलम बिनगो येदा बंग बगादे येदा नाइबा मेबिसी पंग बगादे देशे प्रार्थना लसी बिनगो परमेश्वरला येशुला सिद्धान्त स्वर्गला सिस्टम स्वर्गला राज्यला सिस्टम दा चुइना yang gisi अर्को द विश्वास साथ माया लदोबा gisi अर्को द वास्ता लदोबा थेलन लागेर तिनी yang द ग्युइ बिन प्रभु येशू छे आमेन थेलन लागेर ग्युइ बिन त्यदाबालामा तिनी यांसे गोदोबदाम जा तिनीला चु बचन छे है yang सुरे येशू सुंगन मला परमेश्वर स्वर्गला आब्दा ओ स्वर्गल परमेश्वर आबा एदेन nga sim gidasi diksi cibarang lasin jambuling ring hata विश्वास लबगादेसी सेम गीदसी घिसी अर्को त वास्ता लगाइ फिक्री लगाइ बिमुला अनि अन्तिमले थे प्रभु यीशु तिगुसुङजी बिसम है थेनी गादेसी थेन लाबा वचन गादेजा जम्बुलिङला जम्मन मिसे विश्वास लगाइ बिसी परमेश्वर तिनी प्रार्थना लबन मला हालेलुया। अनि येशू ख्रिस्टन थार्बा बिन मगले येशू ख्रिस्टन जम्बुलिङला जम्मन जातला युल युलला मिगा देदा थार्बा बिनमा परमेश्वर हिना बिसी थेन लाउ सेन लाउ गोन लाउ बिसी चोरी प्रभु येशू सि तिनी यांग द सुङमान मला हालेलुया। थेला लागेर प्रभु येशू तिनी यांग द प्रार्थना लबन मला थे कारण छला तिनी yang सेनुन प्रार्थना लदोबा yang ये सेम गीदसी प्रार्थना लबदो तामजा चुमुला कि yang चा येशू ख्रिस्टियन गीता बारंग लसी yang एनन जोजाले नंगरी नाम साला विश्वासी का देला गुंगरी गीदसी ब्रादो बबिसी येशू सि मानमा मला हालेलुया। थे कारण लमा जब यांगला सेमगी आदा जब यांगला अनि बिजार गे आदा प्रार्थना गे आदा सेम गिलासी एसे गिसी अर्को त दिक्सी छि आम थेरी परमेश्वरलाई गे आदा सिगो है yang से सामुनन थुर्ब प्रार्थना लाउ है yang से अचम्मलन प्रार्थना उदिकलन गेला सै तर yang दिक्सी छि बारे yang ला गुंगरी माया आरे बिसम yang ला विश्वासी गे आला सिगो जोजाले नानांगदे परमेश्वरलाई जन गदे तिनी yang से गोदो बदाम जतिक मुले बिसम yang सेम गिदेसी प्रार्थना लदोबा अनि परमेश्वरले वचन याकूबले किताब 5:16 पद च्याजी बिसम थेरी पाङमुला एनी कादे रंग रंग नंगरी है
एनी गादे रंग रंग गिसे अर्गुदा रंग रंग ला पाप स्वीकार लसी प्रार्थना लाओ एनी गादे जा फान्ना एनी गादे जा खामला बिमला हालेलुया एनी गादे खाममा लागेरी अनि चुरी चु बचन याबिसा यांसे तिनी तिकबो दोची बिमल बाली yang fanbal lagiri yang roh kam छुटकारा दबल लागेरी यंगला आजेबा नाइबा बानबेर kam छुटकारा दबल लागेरी गिसी अर्गुला तम न ज्ञान से प्रार्थना लदोला रंग रंगला पाप विरोधले पांगबा पाप त पश्चाताप लसी स्वीकार लसी प्रभु बडी धोदोला हालेलुया जमा चाहिँ प्रभुले उद्वेगला चमत्कार गे यांसे मरांगला जमा चाहिँ परमेश्वरले शक्तिशाली गे यांसे मरांगला अनि यंगला जीवनले चंगाइदिन छुटकारा यंगला हालेलुया जब yang सेम गिदसी परमेश्वर त रिला अनि परमेश्वर त्यांच्या डिक्सी प्रार्थना लाला थेरी परमेश्वरले अचम्म दिन उद्वेगला चमत्कारला गे हाला हालेलुया थेरी पवित्र आत्मा गेला बर्सुला है yang गिसी अर्को तामगनला गिसी अर्को तामथासी है प्रभुले आराधना रंग जम्बलिङ जन जाति जातिला भाषाले जाति जातिला ग्योरी प्रभुले आराधना लाउपछि प्रभुले वचन निभाङमला हे सारा पृथ्वीका जाति जाति हो परम प्रभुको प्रशंसा गर परमेश्वरको आराधना गर वचन संगार गरी गरी पाङमला नि गरी गरी पाङमला त्यही कारणले म तिनी प्रत्येक जाति भाषा भाषा से यंगला स्वर्गला परमेश्वरला मईको लदोला यंगला स्वर्गला परमेश्वरला प्रशंसा लदोला यंगला परमेश्वरला आराधना लदोला आमेन थेला लागेर तिनी येशू यांग द दाम मला थेला लागेर येशू तिनी यांग द प्रार्थना लाभ मला हालेलुया yang gisi अर्को त घृणा लाभ लागेरी गिसी अर्को त हेला लाभ लागेरी गिसी अर्को त दोषगुणमा लागेरी तिनी yang चुरी पोप्ता बारे तिनी जम्बो लिङ नङ ठाम सिचिबा तामङ जुजाले नानाङ गरे प्रभु येशूले सोधोल बिसी yang तिनी चुरी स्यापन मला हालेलुया यंगला उद्देश्य यंगला लक्ष्य यंगला चु इंटरनेशनल तामङ क्रिस्चियन तामङ स्पिकिङ फेलोशिप ला है उद्देश्य द लक्ष्य चुन निन जम्बलिङ नङ ठाम सिचिबा तामङ गरे गीत दोला अनि जम्बलिङ नङ ठाम सिचिबा तामङ गरे प्रभु येशू द सेदोला थारबा yang दोला शिव बन्द ngacha येशून येला जीवनदाता थारबा बिनमा ग्लेन बिसी थेन लदोला सेन लदोला हालेलुया विश्वास ला बालाबा थेला विचारिन प्रभु यीशु सुंगन मला एनिका देशी ओसोन यांगजी ओसोन येसी थेन लाओ याला मतलब सित्ताइरी थेन लाबर yang तयार त दोला सेन लाबर yang तयार त दोला प्रभु थेलन लागि yang त दाम मला है प्रभुला राज्य प्रभु युल्सा अब लागेछ तिनी परमेश्वर तेन प्रभु येशू ख्रीष्ट सेम गीत ब्रांगसी तिनी विश्वास लगादा सेम गीत बर खाचो मला सेम गीत अछि जब एक बात दसी जब yang ngasa बडबादा जब yang ngasa बराबर हम तब चु युल्सारे प्रभुला अचम्मते उद्वेगला चमत्कारला चंगाते छुटकाराल गीत बर हम ते कारणले नेपाली जमन क्रिस्चियन गादे येशू ख्रीष्ट विश्वास लगादा सेम गीत दोबा खाचो मला सेम गीत छि ब्रदर बरी खाचो मला अनि च्याजी बिसमता नेपाली ग्रीन ग्रीन क्रिस्चियन गाते ग्रीन ग्रीन मिगाते है डिक्दोबा एकता बेसी लानन सुङसी ब्रामला पाङसी ब्रामला अर्को त लोप मला तार राङसे जा थेला बारे माइ बारे नाराङ महालयारी नाइजे सेजी है दादे क्रिस्चियन पार्टी गाते निकै थोनमा मला वन्छान है वन्छानन बिलगाइ जाजा है परमेश्वरला वचन प्रचार लाभ सुङसी है विभिन्न पार्टीला प्रचार लाभ झण्डा पुइबा है छोङमा गिसे अर्को त मुर्दाबाद जिन्दाबाद बाइबलले थेराङ मारेबा बाइबलले जा जम्मा त माया लाओ जम्मा त प्रेम लाओ ठेकारण समा yang माया रे सोधोला yang येशूला प्रेम रे सोधोला हालेलुया yang से चुनु उद्देश्य थोची ब्राई तिनी येशू से विश्वास लबगादिदा जसरी प्रार्थना लमला वरङ लसिन yang से प्रचार लब मिका देनुन येशू रे विश्वास लगाइबे yang से प्रार्थना लदल दिनी हालेलुया yang से प्रार्थना लदल सिगो जुजाले नानाङगादे आबामगादे yang से तुरंग से प्रार्थनालाई यंगला जाति यंगला भाषाला मिगादे येशूले सोनन दोला थेला लागिनी तिनी चु जुम संगरी गेमसन गाइ रांगनिदा चु सल्ला चु अनुरोध लाला तिनी यंगजा सेम गिदसी येशूला राज्य भाइ हालेलुया चु युल्सारे मदन राज्य आइन है कुनै पनि पास्टर अगुवाला राज्य आइन ख्रीष्ट येशूला राज्य बदला येशूला युल्सा बदला येशूला युल्सा बाबा लागेरी यम सेम गीत दोला yang सेम गीत बा लागेरी yang से प्रार्थना लदोला हालेलुया yang से प्रार्थना लदोला yang ला प्रार्थना परमेश्वर से संसुला yang ला प्रार्थना चा संसुला तिक्दबेशम प्रभुला वचन दि पाङमला याकूब 4 ला
16 पत्री च्याजी विषम एनी गादी फनमला लागिरी रंग रंगला पाप स्वीकार लाओ अथवा पश्चाताप लाओ ओदासी गिसी अर्को लागि प्रार्थना लाओ एनी गादी चा छुटकारा यांगला धर्मी मिला प्रार्थना चा शक्तिशाली ताला हालेलुया शक्तिशाली ताला धर्मी मिजा थिएन जुन मिला पाचा यीशु ख्रिस्टलाई कासे खुब मुला हालेलुया जुन मिला काचा जुन मिला पाचा यीशु ख्रिस्टलाई साँचो सत्य कासे खुब मिगा धर्मी मिगा दिन थेसी लाबा प्रार्थना जा परमेश्वर से सांसेल मुला परमेश्वर से सांसी थेला प्रार्थना उत्तर द जवाब दा प्रभु से दोनसेल मुला आमेन आमेन अनि रानसिन सेम गिलासी जब यांसे प्रार्थना लाला नि थेरी जम्मन दाम सम्भव दाला जम्मन सम्भव दाला है परमेश्वर सर्वदा मत्तीला 18 अध्यायला 19 ते 40 विषम एनी काली जम्मुलिङले तिगै तमला लागेनी गोर्नी मिला सेम गिदसी जुन से रिला थे तमजा स्वर्गला परमेश्वर आपसे पूरा लालबे सुंगम मुला हालेलुया बडो ताङमा ताम बडो उसाला वचन प्रभु सुंगमन मन्चुर यांगदा जब yang गिदसी प्रार्थना लालानी जब थोक गिलन लागि प्रार्थनाले जम्म yang दिक्सी स्वर्गला युलसा लागेनी जब yang प्रार्थना लाला थेरी परमेश्वर चाहिँ गेलाला हालेलुया जम्लिङ दादे जो नेपाली सर च्याजी बिसम सिगो है लानन खरेला दादे क्रिस्चियन गादेन क्रिस्चियन पार्टी गादेन ल चार थरेला क्रिस्चियन पार्टी गादे मला है विभिन्न रंगरंगला विचार रंगरंगला सोच गादे पांगमन मला थे त बाइबलला वचन था मला बाइबलला वचन बडो जनाले लोबला शिक्षक गादे रेभरेन्ड डाक्टर पीएचडी पढलबा बाइबल पढलब गादे मुला हुन्छन् है भजन लोबर एकदम जनाले लोबला तारा जीवनडी परिवर्तन लपर्छ गाह्रो मला सेम गीता हमारे तारा नै तिनी अनुरोधला राङ्नी दा नै तिनी अनुरोधला जम्बलिङ नंगन ठामसिबा ह्याङ तामङ जुजालेका छ येशू ख्रिस्ट गीदाई हालेलुया परमेश्वर से ह्याङला जाति दतारम तोर बोरबन मला ह्याङला युलबादा तामङ युलबादा प्रभु से तिनी शक्तिशाली मिसबन मला हालेलुया थे शक्तिशाली युलबा थे शक्तिशाली घेलाबा लागि प्रभुलाई राज्यलाई घेलाबा लागि तिनी ह्याङ त दाम्म मला प्रभु से हालेलुया थे लाबा लागि प्रभु तिनी ह्याङला लागि प्रार्थना लाबन मला हालेलुया परमेश्वर द मैको तगाई परमेश्वर द प्रशंसा तगाई अनि चुरी पाङमन मला अनि ओछे गाता रंगसेन पुइगाबा हिन्ना विवादेन रंगसे गाता माया लाबा रंगलसी रंगसे थेनेगा दे दैनन माया लामला बिसी जम्मलिङला जम्मन मिगादेसी था यंगाई हालेलुया हालेलुया जम्मलिङ व जम्मन जाति भाषाला मिगादेदा परमेश्वर चाहिँ माया लामला विवादम था यंगाई आमेन तिनी याङदा परमेश्वर जातिन परमेश्वर चाहिँ मायाला जातिन परमेश्वर त ngoसेबा जातिन बिसी तिनी जम्मलिङले बिसी ngoसे दला थे ngoसेबा लागि चाहिँ याङ सेम गीतसी प्रात होला आमेन चाहे अमेरिका रङ दान्छाको चाहे क्यानाडा त दान्छाको चाहे भुटान सिक्किम दार्जिलिङ जुन जुन गारे दान्छाको चाइना इजरायल जुनै ग्लारे मुसैनन गिनन स्वर्गला परमेश्वर आपला संधान इन याङ गिनन येशू ख्रिस्टला कासे ग्लोबल संधान गरिन याङला ज सेम गीत जब प्रार्थना लालानी चुरी जा परमेश्वर अचम्मदेन उदेकले गेका तालदारे हालेलुया जम्मलिङनी नेपाली सरी परमेश्वर ते शक्तिशाली देन उदेकले गेका तिनी प्रभु लाबरे माइबन मुला थेला लागि तिनी ह्याङ द दामन मुला प्रभु सुङमान मुला नै यसै गादा आदमले नै यदा दाम मुला तिक्दबेसम ए न्यू अनि गाला लागेरी लानन रोगदे रोन लाओ अर्थात लानन परमेश्वरलाई हिलसारे मिगादे बगाओ ख्रिस्टला राज्यला परमेश्वरलाई शक्तिशाली घेल बारे परमेश्वरलाई शक्तिशाली राज्यला बारे थेन लाओ प्रभुलाई राज्य घोषणा लाओ हालेलुया थेलान लागि तिनी ह्याङ द दाम मुला आमेन हालेलुया साच्चिन परमेश्वर धन्यवाद तगाई अनि तिनीलाई चुप बसन जिङाइ चु उत्साह बिनबार चुबनमा लाग्ने दा साच्चिन तिनी यान्छन् याङसे प्रार्थना रे परिवर्तनलाई याङ गीतबार प्रार्थनालाई हालेलुया येशू ख्रिस्ट परमेश्वर आतेन जन जसरी परमेश्वर देन येशू ख्रिस्ट गिनन दसी प्रार्थनालाई चाहिँ सेम गीतबार राङ्सिन याङ विश्वास लाभ गदे चाहे पास्टर मुगाई चाहे डाक्टर रेभरेन्ड जिनन मुगाई जुन जुन मुसाई ख्रिस्ट गीतबार लागि याङ प्रार्थनालाई परमेश्वरलाई राज्य बाबा लागि प्रार्थनालाई येशूलाई युल्सा बाबा लागि प्रार्थनालाई आमेन थेला लागि परमेश्वर याङ द मलम न जुगाई हालेलुया प्रभु धन्यवाद सु वचन दंगा चुरिन थानमान ऐ नेपाली रंगा जागी पढब तिखेन लाइमानजी तानी कादे चुरी याङला भाषा आगोबा जुजाले नानांगा देशन शिवन मला चुर कमेन्ट लाबन मला हालेलुया बेमला प्रेज द लॉर्ड बिसी ब्रिवन मला अनि थेने गादे दाइनन गोबा लागि रंगा छु नेपाली रे सरस्वती पढबलाई है यो नाले किताब म नेपाली मुनि म सरस्वती पढ्ने मात्रै छु म धेरै बोल्ने छैन यो समयमा
सुसमाचार योना पुस्तक 17 अध्यायको 20 देखि 21 पदसम्म सरस्वती पढ्न चाहन्छु। म नेपाली भाषामा पनि केही कुराहरू म समरीमा बताउन चाहन्छु है। यी मानिसहरूको निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दिन, तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि म प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरू सबै एक हौ हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी नै तिनीहरू पनि हामीसँग हौन्, र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस्। जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए चाहिँ तिनीहरू पनि एक हौन्। म तिनीहरूमा अनि तपाईँ ममा र तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हौन्, र उहाँले मलाई पठाउनु भएको हो भने अनि मलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तो तपाईँले तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभयो भने संसारले जानोस्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यो वचनको सामरीमा मैले भन्नु पर्दाखेरि आज मैले अघि नै भने है, तपाईँ र मेरो प्रार्थना कस्तो छ, आज तपाईँ र मैले कसरी प्रार्थना गरेको छ है। अब तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रार्थनाको चेन्जिङ ल्याउनु पर्यो, प्रार्थनाको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। किनभनेदेखिलाई प्रभु परमेश्वर यीशु ख्रिस्टले भने तपाईँ र म एक हुनको लागि परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्नुभएको छ। आज तपाईँहरू जहिले पनि है हाम्रो कमजोरीको लागि, हाम्रो दुर्बलताको लागि मात्रै प्रार्थना गर्छौँ, अभावको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हामी ख्रिस्टको वचन सुनेर विश्वास गरेको गर्छ एक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी प्रार्थना गरेको छैन। आज येशूले यो बडो चेतावनीको वचन तपाईँहरू मलाई दिनुभएको छ। जसरी पिता र प्रभु येशू ख्रिस्ट एक भयो, त्यसरी नै उहाँमा विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसहरू एक हुनको लागि परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रिस्टले परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्नुभएको छ। आज तपाईँहरू मैले पनि सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेकाहरू हरेक मानिसहरू, चाहे साधारण आज मात्रै विश्वास गरेको होस्, चाहे 50औं वर्ष भएको होस्, चाहे 20औं वर्ष 50औं वर्ष सेवा गरेको सेवकहरू, पास्टर, गुरुबाहरू होस्, अनि सबैको मन चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। सबैको उद्देश्य चाहिँ एउटै हो, स्वर्ग जाने अनि स्वर्गको राज्य ल्याउने अनि स्वर्गको राज्य चाहिँ सुसमाचार सुनाउने। यो कुरामा हामी विश्वास गरौँ, अगाडि बढौँ। हामी एउटाले अर्कालाई प्रार्थना गरौँ अनि यसरी नै एउटाले अर्कालाई उत्साह दियौँ। अनि यस कारणले सबैजनाले, सबै मानिसहरूले परमेश्वरलाई हाम्रो प्रभुको राज्यको घोषणा गर्नका लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ, एक गुणालाई हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। आजको वचन म यही राख्न चाहन्छु र सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अनि आजको वचनको मूल उद्देश्य यो हो, हामी एक गुणालाई प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। जब हामी एक भएर प्रार्थना गर्छौँ तब प्रिय विश्वासी जनहरू परमेश्वरको शक्तिशाली काम तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा, हाम्रो देश नेपालमा देख्न चाहन्छौँ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्।